tinaw kay nato nga masabtan nga kon si Jesus kuyog lang gid nato, wa gyud problema sa pagkaon. Abunda, sobra-sobra gyud ang pagkaon. Motoo mo dili? Nya, wa mo ron magkuwang sa pagkaon dito sa inyong balay. Nya, nang hatag mo sa mga way gikaon. Wasad. Unsaon man nato nga makuyog nato si Jesus. Sama sa mga tinun-an, gasigi sila kuyog ni Jesus. Unya, og unsay isugo ni Jesus, mao sa ilang tumanon. Kana bang kamautang mutuman, nya ang sugo ni Jesus sa iyang mga tinun-an, nga kadtong mga pagkaon nga diha siyang kamot, ipanghatag-hatag ngadto sa mga tao. Karon simbolik kay ni siya sa atong pagsimba. Kay inigsimba nato, inigdawat ninyo sa kanini ang lawas og dugo ni Kristo. Pwede sa spiritually para ninyong naas online. Inigdawat nimo sa pulong sa Ginoo nga mao ang pagkaon sa kalag. Di ay na kotobra nato, ato din na siyang ipaambit sa uban. Nya sa sige natong paambit, mag-anam na siya kadaghan hangtod na hinuon mo sobra na gyud noon. Mao nang ni sobrahan sila diri og 7 ka bukag. Nya unsay maminaw og mosunod lang gid tas Ginoo. Sa unang pagbasa ni dinhi ang istorya ni Adan og ni Eva. Unsa may gibuhat ni Adan og ni Eva? Misupak sa sugo sa Ginoo. Nya nagpasinglanay sila. Ingon ang Ginoo, "Hoy lalaki, nganong nagtago naman ka?" Siya nahadlo ko nimo siya, "Nikaon day kas bunga sa kahoy nga akong gidili." Siya na kadang babae ay nga imong gihatag nako, maoy ni hatag nako pagpakaon. Iya sa giyatong babae, nganong imong ning gibuhat? Na, ang bitin ay iya kong gilansisan, pasingin lanay ba? Nya unsay sunod nga nahitabo, imbis nga abunda kayo ang pagkaon sa paraiso, wa na sila'y kinahanglan nga maghago pa, mananom pa, gihinginlan sila sa paraiso. Ang resulta, ang laki, ang bana, maghago nagmaayo. Matod pa diri sa atong gitunglo ang yuta. Maghago siya, magantos, magsakripisyo, una pa makakaon. Ang luoy kayo ang babae, nga naman, gidugangan ang kasakit sa iyang pagpanganak. Sakit ba ng pagpanganak? Sakit? Dili. Karon di na tingalin na sakit oy kay abison lang dito dire, ablihan mang tiyan. Si Sarianon man ang sakit ko no ang bayranan. Di sakit ya po na kay kuan man kanang maabli may muntiyan. Ana, sakit gyud ang pagpanganak. Yang anong nahimo mang sakit ang pagpanganak? Tungod kay nagsupak-supak sa Ginoo. Sakit pa, antos pa, minus pa kay gabot. Muna karon atong paminaw muratag na ay shortage kanunay, shortage pagkaon. Pero sa tinuod anay wa gud ta mag-shortage. Unsa may nakaingon kay wa na ta maminaw sa sugo sa Ginoo. Sige na tagpaminaw sa atong sugo. Pero ko na ng usa ka pamilya naa sila'y 1 million na kwarta. Mahurot din na nila day. 1 million, kadako ana. Pero di gid sila manghatag adtong mga taong kilid sa ilang balay nga wa gani hapit gikaon. Nya unsa may resulta? Ang kadtong pobre nga nas kilid sa balay, way gikaon. Nya sila sad ilang feeling kuwang sad ang ilang gikaon. Muna mangural sila maayo kay basig ilogon unya aning mga way gikaon, ilogon unya ba mangural sila maayo nya butangan gina nilag barbed wire nga naay kurente aron kadtong mga way gikaon nga ilang silingan di mangilog kay kuwang man ang ilang pagkaon. Kakuha mo? Pero sobra na gud unta, pero kuwang lang gihapon. Mao ni ang usas mga silot sa mga taong dili magsunod sa Ginoo. Pirming kuwang, pirming shortage, kuwang pa na sila'y sakyanan o sa kabuok nya 5 ra sila sa pamilya nya SUV na ilang sakyanan mopalit pag ginagbago himuon pag nilang 5 kabuk ilang sakyanan nya kuwang pa na sila'y balay dako kayo ana
Nya na pag yung mga katabang, nya tagsa silang kwarto. Maghimo pag nag-rest house nga dako kayo. Aw, di mo ka feel no? Wa man sad mo rest house, pariha ta. Pero pero ako lang naobserbahan ba. Sige na panghimong balay. Mamalit pag yung mga condominiums, daghan ng condominiums. Ambot ang sao na nila. Nya kuwang pag yun, ilang feeling kuwang pa. Ana, mao na ang silot sa mga taong di magsunod sa Ginoo. Tanawa si San Roque nga nagsunod sa Ginoo, kompleto bisag way balay, bisag gipriso pa siya. Tanawa sila si St. Francis of Assisi, Mother Teresa of Calcutta, St. John Bosco, sila St. Vincent de Paul, St. Martin de Porres, naglakaw-lakaw nga mga makililimos pero siging panghatag sa ilang kapwa makililimos. Nganong nanghatag man? Sobra kayo. Munang gitawag sila mga mendicant saints. Kana bang wagi mahibili nila inig saop sa adlaw, pero ikaugma manghatag yapon sila. Ngano man ang Ginoo mo'y nag-supply. Nindot kay na ang Ginoo mo'y nag-supply. Kinsa mo rin nag-supply ninyo daghangin? Ginoo? Di oy ang kanang electric pandag ko. Tanawa di ba wa na mo mamaypay. Na install datong electric pan nga dagko. So praise the Lord. Pakpakan na to ang Ginoo no. Natuyok na. Ganiha nagmas wedding ta puno go na diha. Ngadto puno kanang full blast gitong gidaghanona ganiya. Wa gi na maypay. Ngano man naanatay hangin. Pero kung malimot ta nga ang Ginoo di mo'y nag-provide ana pinaagis mga kasing-kasing sa mga taong iyang gitandog aron mo donate dire aron makapalit ag ingon ana malimot ganita magsige na sa ingon ang pari kuwang ang kolekta kuwang labi nag ang manimba di gyud taon kapuno sa bangko kuwang. Pero kung magtanaw ta, nanago na diya, wagon magasto, sobra na kayo, nindot kayo. So depende ra gyud kung ang Ginoo kuyog nato o kaha ang Ginoo layo nato. So ang nindot, ang Ginoo kuyog nato. Anha kita kakita nga ang atong kinabuhi wala ka nang hahanapin pa. Sobra-sobra makapanghatag pagyud bisag unsay gidaghanon. Nganuman kay ang atong Ginoo kung maoy muhatag pasubrahan gina niya. Pero kinsa mayang hatagan kadto ra sang magsigig panghatag. Na siya. Manindog data mga manggihatagon. Pag-ampo sa katilingban. Mga igsuon, maayong pagkabuhat ni Hesus ang tanan ug iya gayong nahimo ang mga dagkong mga milagro tungod sa iyang pagtuman sa sugo sa Dios. Mapaubsanon kitang musangpit sa Ginoo sa pag-ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan sa tinud-anay mamahimong katoliko sa walay pagpihig sa mga kaliwat o sa mga matang sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang katawhan sa tanang kanasuran makadungog sa pulong sa Dios ug motubag niini diha sa kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban makabato na kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pagama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot.
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Dungga kami. Nga ang mga nangamatay, maluwas o babayaw aron sa kahangturan, makatagamtam sa kalipay nga walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami.